Mu masaha make atambutse twaganiraga ku nama yabereye mu gihugu cya Pakistan ku ruhande rwa Iran ndetse no ku ruhande rwa Amerika, bose bagiye bohereje uhagarariye igihugu, bose bakicara ku meza imwe bakaganira bagacoca amasezerano kugira ngo ino ntambara ishyirwaho akadomo. Gusa ku mpande ebyiri zombi, haba ku ruhande rw'abanya-Iran ndetse no ku ruhande rw'abanyamerika, bose basohotse mu cyumba cyabereyemo inama muri Pakistan nk'uko abanyamakuru bari babategereje hanze bagira ngo bamenyeshe icyabereyemo imbere. Bose bagiye batangaza yuko iyo nama bakoreye mu gihugu cya Pakistan nta n'ikintu yabagejejeho, nta myanzuro yagezweho, ahubwo bamaze amasaha 21 yose bari mu cyumba kimwe, gusa nta myanzuro ifatika yagezweho. Nk'uko bagiye basohoka batangariza abanyamakuru hanze, abanyamerika bagiye bavuga yuko ibi bintu bibaye nubwo batageze ku myanzuro, bamaze amasaha 21 mu cyumba, ngo ni bibi kurusha uko ari bibi ku banyamerika. Naho ku ruhande rw'abanya-Iran bakagenda batangaza yuko aya masezerano abanyamerika bari bayakeneye cyane kurusha uko tw'abanya-Iran tuyakeneye. Ibi byumvikana ko ku mpande ebyiri zombi, haba ku banya-Iran bakihagazeho ndetse no ku banyamerika biteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo uno muhora wa Hormuz ufungurwe cyangwa se ino ntambara bayitsinde. Ibyo ngibyo bikimara kuba, bose batashye, buri wese yafashe indege yagiye muri Pakistan, undi yagiye muri Amerika nyine asubiye iwabo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yapostinze ifoto igaragaza iki gihe yafataga uwitwa Amaduro mu gihugu cya Venezuela. Uyu Amaduro rero yashinzwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucuruza ibimogi, ndetse n'ibyo bimogi bikabava mu gihugu cya Venezuela byinjira no muri Amerika. Ubu rero bakoze operation abanyamerika yo kuza kumufata, aho bamufatiye hari ku kirwa. Icyo kirwa ifoto ya postinze ni abasirikare igihe bari bazengutse icyo kirwa cyose. Noneho abasesenguzi bakahita bihuza n'intambara ya Iran, bakahita babihuza yuko Donald Trump ashobora gufata abasirikare be bose nanone bakongera bakazenguruka Iran nk'uko babikoze muri Venezuela. Neza nk'uko aba basesenguzi babivuze, byazindutse biba mu gitondo gutyo. Donald Trump yafashe amato ye y'intambara yari yaraparitse hirya y'umuhoro wa Hormuz hangaha uruhande rw'igihugu cya Iran. Donald Trump afata amato yose y'intambara yikoreye ibitwaro kirimbuzi ndetse n'abasirikare abizengurutse igihugu cya Iran ahagana ku muhora wa Hormuz. Noneho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje yuko abanya-Iran bazajya bakenera kwinjira mu gihugu, cyangwa se buri muntu wese ukeneye kwinjira mu gihugu no kugisohokamo, ngabo bose bakora izo muvuma zo kwinjira no gusohoka mu gihugu cya Iran, bose bazajya babanza babisabira uburenganzira Donald Trump. Perezida wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong nawe yaje kubivugaho bino bintu, yaje gutangaza yuko Amerika niramuka irashe ibitwaro kimbuzi ku nganda za nuclear z'igihugu cya Iran, nawe atazuyaje zatarasa igihugu cya Amerika ahazwi nka Tel Aviv ndetse na Washington DC, umurwa mukuru wa Amerika. Reka mbonereho no kuguha ikaze muri kino kiganiro. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, kanda subscribe ufungure izogera kuri ino channel kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge n'ibizajya bisohoka nawe ujye ubibona mu bambere. Muri kino kiganiro kitaraza kuba kinini cyane, ngiye kuguha amakuru mashya yose agezweho kuri ino ntambara ihuje Iran, Amerika ndetse na Israel. Noneho ubu ngubu tuvugana bari kuvuga ko Ubushinwa buri gufasha Iran, noneho dore Korea y'Amajyaruguru nayo ibyivanzemo, kandi perezida wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong we noneho nta mikino agira. Si ibi bintu uko byatangiye ari intambara y'ibihugu bibiri, bikaba bitatu, bikaba bine, ibi ngibi mbona bishobora gutera intambara ya gatatu y'isi. Rero je mugiye kubana muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize, aka the king of this upward plus 251 k57 234. Ni amazina nk'ay'indyankwi, gusa indyankwi iyo remeye kurya ibiti, njye naremeye kugusobanurira, yita Messi. Ubwo aya mato tuzi y'abanyamerika yitwa destroyers, ni amato manini cyane aba yikoreye ibitwaro kirimbuzi, ibisasu, bikini, abahetse n'indege. Aya mato ngo yamaze kugota uno muhora wa Hormuz. Noneho hakaba ari amakuru ari kuvuga yuko Amerika ishaka kurasa zino nganda za nuclear, nyine zino nganda cyangwa se ano laboratoire akora ibisasu kirimbuzi muri igihugu cya Iran. Abanyamerika bashaka kurasa ano laboratoire akora bino bisasu kirimbuzi. Bingibi bikaba byaratangiye mu nama igihe abanyamerika basabaga Iran, bakoraga inama muri Pakistan. Abanyamerika basabye Iran yuko bahagarika gukora bino bitwaro kirimbuzi, bino nuclear bombs. Gusa ku ruhande rwa Iran umva icyo basabye, babanje kuvuga yuko ibyo bintu bitakunda, gusa ngo bafungura no muhora wa Hormuz ugakomeza ugacamo amato nk'uko byari bisanzwe, gusa nabo bakaza bagasana ibyo bangije mu gihugu. Ngira ngo urabizi ko Amerika yagiye ikoresha amafaranga amamiliyari n'amamiliyari yohereza ibisasu mu gihugu cya Iran, bituritse nyine ari byaturisaga ibiraro, imihanda, ibikorwa remezo nyine byarangiritse. Noneho abanya-Iran basabye Amerika yuko Iran yemeye ko yafungura muhora wa Hormuz nta kibazo, gusa na Amerika nayo ikazi gasana ibyangijwe cyangwa se gatanga amafaranga arifashishwa na guverinoma y'abanya-Iran mu gihe bari gusana ibyo bikorwa remezo byangijwe na Amerika igihe yateraga y'ibisasu muri no ntambara. Noneho ku ruhande rw'abanyamerika ibyo nabyo bahise babyanga, baravuga ati ntago byakunda. Ku mpande zombi birangira nta masezerano yagezweho cyangwa se nta myanzuro igezweho ya nyuma, inama irangira gutyo, bose barataha, umwe ajya mu gihugu cye undi ajya mu kindi. Ibi nibyo byatumye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump apostinga
bafotoraga yafoto igihe yafataga Maduro yagusikirwa igihe Maduro yari yarahungiyeho cyangwa se yari yihisheho. Noneho mu gitondo bukeye Trump ahita afata ya mato yose yari aparitse hirya kure cyane y'umuhora wa Hormuz. Ayo mato yose arayafata y'intambara, noneho azayagotesha umuhora wa Hormuz, atangaza yuko agiye kurasa inganda za nuclear noneho zazindi zikora ibisasu kirimbuzi. Nimba perezida wa Iran cyangwa se ubuyobozi bwa Iran bwaranze kuhagarika gukora ibyo bitwaro, noneho wagiye kubyiturikiriza nyine, aravuga ati ngiye kuharasa yahagose. Ikindi kandi aravuga ati umuntu wese winjiye muri cyo gihugu cya Iran cyangwa se ugisohotsemo uwo ari we wese, izo muvuma zose ziri kuba zo gusohoka no kwinjira byose ngomba kuba mbikontorora. Igihe Donald Trump yapangaga kuvuga ngo agiye kurasa ngo zino nganda za nuclear bombs, perezida Kim Jong uyoboye igihugu cya Korea y'Amajyaruguru, uyu nawe yakoze ibifindo byinshi kugira ngo muramuzi. Uyu nguyu yatangaje aravuga ati Amerika nigerageza kurasa inganda za nuclear muri Iran, nanjye ndaza kurasa uduce two muri Amerika nka Tel Aviv na Washington DC. Kandi wibuke neza ko muri Washington DC ariwo murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump aba muri White House Washington DC. None ubu ngubu tuvugana Korea y'Amajyaruguru, perezida Kim Jong yavuze yuko nagerageza gukora iryo kosa ryo kurasa inganda za nuclear mu gihugu cya Iran, nawe ahita agace kitwa Tel Aviv ndetse na Washington DC. Nkuko nabibabwiye, ino ntambara yatangiye ari Iran ndetse na Israel barwana, Amerika iza gufasha Iran. Birakomeza gutyo, twumva n'ibindi bihuha biri kugenda bivugwa ngo yuko igihugu cy'Ubushinwa gisigaye gifasha Iran mu buryo bw'uburinzi bw'ikirere. Urabona Amerika yohereza ibisasu byinshi, zira method cyangwa se bura buryo abanya Iran bakoresha bahagarika ibisasu bike bakari byo bigera ku butaka. Urumva Amerika itera ibisasu byinshi, noneho abanyamerika bakaba bakeka Ubushinwa yuko ari bwo butehereza ubwirinzi abanya Iran. Urumva noneho byatangiye ari ibihugu bibiri, ari Iran ndetse na Israel. Noneho Amerika ijya ku ruhande rwa Israel, Ubushinwa nabwo bari kubukeka ko buri ku ruhande rwa Iran. Noneho uwitwa Kim Jong uyoboye Korea y'Amajyaruguru, noneho waraje aregura aravuga ati ndaza kurasa Tel Aviv ndetse na Washington DC nimugerageza gukora igikorwa muhubutse. Byumvikana ko bimaze kuba ibihugu bine byose bimeze nkaho byageze muri no ntambara. Ese no ntambara ntago ishobora guteza intambara ya gatatu y'isi? Andika igitekerezo cyawe muri comment kuko nacyo kirakenewe. Aya ni amakuru rero yaragezweho nonaha. Ubu ngubu tugiye kugenda tubahereza andi makuru. Wowe icyo usabwa nta kindi, kanda subscribe kuri no channel, ufungure inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose tuzadushyiraho nawe ujye ukibona mu bambere. Kandi niba kino kiganiro gikunze, ukande like ugisharinga inshuti zawe. Tuyaje tugaruke n'ibindi biganiro. Njye mwamaraga muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize, aka the king of this upward plus 250 234. Ni amazina nk'ay'indyankwi. Gusa indyankwi iyo yaremeye kurya ibiti, kinaremewe kugusobanurira. Nyita Messi.